pozorišta. Održana je projekcija, zapravo premijera filma, mogu da kažem i dokumentarni i poluigrani, Oženit ću celo selo. Željko Mirković je osvojio silne nagrade sa tim svojim filmom. Prisustvovao sam premijeri i mogu vam reći da je bilo zaista prelepo. Publika je primila film zaista fantastično. Posle filma su se poklonili svi oni koji su u tom filmu što igrali, što ga stvarali, što vozili, što snimali. I to je za niške prilike me malo podsjetilo na one dane kada su filmski susreti u Nišu i kada se u Nišu promoviše filmska umetnost. Ovo je imalo i dimenziju više zato što su svi autori bili iz Niša i naravno glumci. Ali ne leži vraže, odmah se javi neka druga generacija koja počne da se sprda i sa takvim filmom, pa su sa mnom u studiju Jovan Nikolić i Filip Radojković, autori parodije na ovaj film, ako sam dobro razumeo. Zašto ste to uradili i zašto ste se malo igrali sa temama ovog filma? Pa kad smo prvi put odgledali originalni film Oženit ću celo selo, ne znam, došla nam je takva ideja da napravimo film kao mi da se ženimo sa 17 godina. I to je u stvari kao i parodija, ali može i stvarno da i mi ne bi bili... Da ne biste doživjeli ono što su vaši, da. Filipe, kako ste realizovali? Ipak je Željko imao malo i para i podršku, imao i tehniku, pretpostavljam da ste vi to radili sa svojim tehničkim resursima, je li tako? Digitalnim, uglavnom ili mobilnim, kao i do sad što smo radili. I koliko znači taj film traje i da li ima istu priču kao i ona i u čemu se u stvari razlikuje, odnosno čemu se najviše sprdate u filmu? Traje 25 minuta, ima nekih sličnih delova, neki smo izmenili, da bi bilo originalno. Da bi bilo originalno. Ja zato predlažem, s obzirom da smo doveli, jeste obojci igrate u filmu ili ste... Da. Ali igra i Đorđe Nikolić, je li tako? Režija, predlažem da pustite ovo što su nam spremili, pa da jedan od njih dvojice ustupi mesto i Đorđu Nikoliću, da i njega nešto pitamo. Oženit ću celo selo i tako. Ja sam Jovan Nikolić, imam 16 godina i mislim da je krajnje vreme da se oženim. Nemanja, šta ti misliš? Treba se ženimo, ostaresmo, ali... Ja pitam ženu tamo, cijelom znamo ovo će ide da možemo tamo vedimo. Ko će se ženiti? Ja sam bilo se ženiti. Ti mi žena, treba svi dao biti, imate bacim s terasa. Ja sam Filip Radojković. Košarka mi hobby, videli ste kako igram mnogo dobro, mislim. Onda bavim se repom, ja sam mafijaš odavde iz Madevci, svi me znaju. Deći mi prilike, mi da smo bili mladi, umjesto da jurimo žene, da se ženimo, mi idemo, kopamo i šta već sadimo do mužbu. Rukave ću da zasučem harmoniku, da razvučem, ispunit ću tajne želje, udarit ću na veselje. Jeli babo, ko ima sve ovde u ovom selu neoženjeni sa više od 15 godina? Ima Đorđe Lakin, Jovan Lakin, Aca Nimić, Aca dole, Jović. Oženit ću celo selo, makar bit preselo. Ja sam Jovan Nikolić, imam 16 godina i mislim da je krajnje vreme da se oženim. Voleo bi da upoznam ženu koja voli house i trance muziku i tako to. Vozim traktor, orem njivu, a sad nemam što da orem, nemam kog, sam i slabo koristim ovaj traktor. Zarad
Ćao. Predsjedniče, ja sam došao kod vas ovde, jer znate i sami kakva je situacija tamo kod nas. Mislim, znate da mnogo ima ovi neoženjeni, više od 15 godina će potrcamo svi. Znate, predsjedniče, kakva je situacija? Znam. Pa ako ja bih teo da mi date jednu sobu, jedan kompjuter, kako se zove, i da napravim ja taj film, to da uraботimo to. Pa mislim da je to dobro, vidit ćemo što možemo da uradimo povodom toga. Hvala predsjedniče, ja vam se zahvaljujem. Predsjedniče, ruku vam dajem. Ja sam Milan Ranđelović, imam 14 godina i istonik sam materca. U slobodno vreme igram basket, malo ovo, znaš kako je. Kakvu bi vi ženu hteli? Pa hteo bi ubogu ženu, lepu ženu, znaš kako mislim ovo. Umeđu vremenu izvršili smo i promenu s moje desne strane. Đorđe Nikolić je i glumac i kamerman, i ko je snimao još sa tobom? Snimao je Miloš Nikolić. Kako su te ubedili da igraš u ovakvom jednom filmu? Ipak je ovo parodija na nešto što je širom sveta jako dobro bio prihvaćeno, a vi se eto sprdate sa ovakvom idejom. Pa dobro, nije baš da se sprdamo, mi dajemo podršku i Željku Mirkoviću i Predragu Nikoliću za njihov film, ali u početku to je bila i moja ideja, to je zajednička ideja bila, nisu oni morali nešto da me teriju da to uradite. Da, mi bi hteli da se zahvalimo Željku Mirkoviću koji nas je podržao i Peci Nikoliću tokom filma. Aha, a Jovane, ja sam pitao Željka i Pecu, koji je također bio, baš i u toj stolici bio, da li taj film donosi neke rezultate, se neko oženio, jeste se vi oženili već umeđu vremenu posle ove parodije? Ima nekih rezultata. Ima nekih rezultata. Javlja se kandidatki. Naši ste cure. Hvala vam, čestitam na lepoj ideji, moramo da završimo, čekaju nas vesti, meni ostaje još samo da vam kažem, menjajte kanale da biste znali koliko vam nedostajemo. Vi nama svakako. Doviđenja do sledeće subote i prijatno.